Maloko na ti mau pagtai la kufi ne afio la mai a weki. Mo re ai Tonga toa. Don ko ta mai mal fitu poni ma be pe ke live stream e broadcasting. Di ka Tonga ko ni ko no Huufi. O fare mamata Sipoti ko ia pe ko malunga Tonga. Ka ko fare ni fo ha ko ke fa da ko ia ka ta ke Pacific Island Forum leaders e ka mata ko ia no Huufi a ho modite. Tantarbe via do modolo hono toa I wani toko lahi apito ai ka tonga ni ni toko ni modolo ko ia mo mana tu ia e abak malunga tonga mana Sipoti ko ia kimo atu ko ia no tu ia fare mamata Sipoti ko ni be mo ia ita pa ko ki vai la motoa e mala e akapulu ita pa ki fo hi fo ko e mala e netball ani ngai tu ko ka ko konga be fo ke ni o ui ko ia ko konga o Tonga High School Sports Complex. Ai ko konga no ua ko keni o programa langa ko ia ko to na sai na mo puranga Tonga ko no langa ko ia e bak malunga Tonga ko konga Ulukalala langa ko ia e Fale ako. Ili ko e mofia a pe ako motua. Pe to ko nei sai na vai programa ko ni ko konga Ulukalala ai langa ko e Fale ako ko konga ni hono wa ai mala Sipoti kana e wisia mai foki. Inga fito aki ko ia ngai tutuni ke Sipoti a Pacific Tonga ni te waki ko fa ko mai ki Tonga ni. Te vai ngai pililu aki ko ia o tolo mai ai programa ne ngai ki hoko ai programa ko ia Sipoti a Pacific ni a ko ki hamoa ka ko ni ko konga ni taha o programa ko ia o konga honoa ko ka kanto ko ia a honi programa ko ia a honi ko kamata e whanono fo I te mini ko koe ang frumata ha e kamata le vai programa e ko himi Ulukalala ko mafita luafi ko e matabori Ulukalala ai ko malunga Tonga ki wano wafa vai e lauto hui e presidente ko e kauta hai nai matua me kau fai ako PTA ko sala tesis fa loto kamata e presidente ko ia o ko sirio kauta hai ko instituto ko e ko malunga Tonga fa kauta tafe ke mafi te takreva e fi palasa o manato super goal ai ako ai lotu ai eki le tari po ha ko ia e por ia ko Tonga o api ako ana wa fe me koso via hawa tu ki ka wifi via hawa tu le va ke no va kai I para lu fu ko ia o programa ko ni pe ko prosecco ni pe ko ki no Moimoi ko ia o ki e vai ai ko ia ona wakai I mono mai wakai ki o felave I mo prosecco ni wilo be ko Tonga High School Indoor Stadium Project. Por ako ia ambassador o kakai e Republica o China ko liu 1 min. Eu mai leva ai ripoti por alu fua me pot ngawe ako mo ako ngawe. Vai leva no por ata ko ia o fare ko no fua ki ko ia ki por anga Tonga me he prosecco tokoni a China. Ko ta poki ko ia ko mai o a ni po ko ia tare kita ko wa a ko ngi rio sa susian ta ta na Tonga ko instituto ko fa ka to ta tari ai ni metolu. Fo mononka ko ia ripine pe ko no ta ko ia maka fo manatu pe mono a ko ia o prosecco ko ni po ko ia pa fo langi ko a ho ko ta ma brinis ka ni Tupouto'a Ulukalala. Ka fede va na dolo ke na ka no ahi o fare ko ia honi ko kwa treva ki ngai ko beito e aho ko grupo ta lunga me ko lo Tonga abe ko malunga Tonga be ko ki ta lunga pa se ina me va ale pa se ina ko ia abe ko vale va no pa Tonga I pe mo no ta buni de la peia e premia pa ko minisa ko me ko ngawe ko ka va meliko e de ele vai hiva me da ko loro Tonga le fo malo me tari da ko pe me ko ngawe iskerioko
himi tuku ko mata bule lahi fine ai ape ako pisila so valeni kere sine vai preseni ko ia ko sili ma ka ta ko tuku ai ako marunga tonga pa ka to ta ke mafi ke fale vai fa so fo loin ku hene ka fa to la ia bito hene ta men hene to kon bale mia pe voki ke minister tak Mamata'anga pe ho ke minister ngai ngau la lai minister go ngai ngau for noa bebe ke ka ko tuku go na wi heni a honi nge ko na be go ya ke bol kala ma ko e makamai le ai ka doanga o a honi go ya usia go ya bak ma lunga tonga ai konga uluaki o proseki konga ua honoranga go ya o ape ko e ne ko su ku ke pana na fo go e me anga ku hanga fo ha ke ki ape ko tabaki ko mi muy ai ape ko no ma ko e ko su kun sanote no hanga fo to la uleva e pana ko su ku e ko si tu ai ki forma ko e la motua e tabako e da ha ka fa ke ka fa fo nga menga pura nga ke ko i tongani pe be bo ke ka fa ko to be ni to lahi abito ni a honi ko da nga ta wa ni ta le motor me murina mo motor ko ke mo lava mai ki abak malunga tonga ki ko pura nga i a honi te lava mama ta ton luai ngai anta ko na ku tu kwatu i he live stream ko ia ai broadcasting e lo donga le fatat be ba mo de dio ta mini ku hen ke ka ku suku e ka pioneer la lava mageni i a honi o tuna fila kepa pe ki a kere pi polivati con autolo e ka pioneer i ka mata ko a pe ko e tai ba fafitu no ke ma o mo yo ka vota hatu mo e fana wa ko tuku ka ma po ke a koloro tonga ke Tupouto'a ko mai ka va fonga me mori va fonga Britania va fonga no Japani we heni da mini pe ke ka o fa fonga ke ko yo na u tuta e a pe ko e ho no mal Nuku'alofa ka mo le a pito pe como da e wahi ma pana da oni wata apo e bebo ke armari be su ke venga uha todo holo tumoto e fononga ko ya oni ka ko tol hang na dole ka ko su ku na u felo aki na to wako be me ka u fa fe ke ko na u ye nai e oni ma ko wata ha e fononga ko ya o Fale ko ya i heni i he ahoni ya ko ma fuk me ka u fai ngong ko ya me ngai fo no mori kuna o stu tamai ka ko no watu i ngai ngo i internet be fo ki televisione e ke live stream be fo ki ke ngai no sepa e ku hene ka fa ngongo na lava mai mi tu alu fisi kiripasi o sormone mau ka ha i a honi pa fonga ko ia o e apia ko o e republika ka kai ko ia o siaina pia beho ke ka taki ko ia o e ako ko ia fai ko ia i he taimini ai ulo tonga le ka ko fa tonga e tu na hene taimini tola e bito ka mai e fa ngongo ko ia pareni a sutiti tohi sutiti ke ha ho makai yo mo lava mai mo ka nga fa yo ngongo me kuri malo pita ma fa mali e a siasi o ku mau fia la he mau ka mai ki he popala mai a honi a na kai pe ke fu palani kana e mau osmao pe na osmao nge pe mau me alere ke mau pe o keni ka fa ngongo o tu valo pe mo fisi pe mo kripati ko la ka fa ngongo ko ni e siasi ko e ka toki ako a fa ngongo pe aku sai au pita mau kau mai ke mau ako ngai mea lahi he ko lahi e tek mau tol ko fofa tai meni ke mau kau hono ke pol kalama ko ni o e fatalahi ko ni ai Fale ai Fale mia e se asi pa ko e
mau fia ko to pe la mai ke ni pa malo pi te sia si malo se ti ko e to la he abi to foi ka o fora mai ko ia na fora mai ko la wa ko to sa ni mai ni ta ke be officer fitu tanki ko ia forum Lisa Williams ku ka be ko no Fale ko ia o fa ta ke ia ka fa ngo fo o ke ngai ngau ko honi ka ta fo ki mai ke Fale na vai la ma piloto e hange be ko Mamata Sipoti ko ia I atere ka kula hange be Fale ko ia atere ka ko fo Tonga ko ia ai ta kai ko ngai sea ko le pa mo full screen la e ua ta va ki pa Tonga ai ko hanga ki mala ka pulu mo ta hai da va ko ke pa ko lo Tonga pa to ke la ia I loto ia I Fale ko fo tu be fo kia ki fa ta ko ni ko te ke fo ka hoko e to va te ngai ata ko ia na yange ka da wa ka be ke ka u ai ko fa Tonga e tu ke ni ai ta le ki ta ko ia o USP pe a be hoki ki a foto fisia I whana wa ko roro Tonga na ka mai ia ni hange be a ma roro ki na doru na ka pata mai ko yo ma winga ni ka ki ngata be historia ko ia a be ko ka ki historia ko ia o Tonga ai Tonga ko wa u ai Sipoti ka wa fonga me muri na ve ni haoni ko mi sai na be hoki ki Nusila ko Britania la wa kai ka to ai wa kai ko ia e mata ba pe ko mai to pe ai Tonga High School Indoor Stadium I muy be ai ko e maka ko e ko plaque to ki tatala ia na I fa ngi ko asai ko ia e tohi ko e fare ko ni ko Tonga High School Indoor Stadium ai fa mai ia ita ma priniska ni Ulukalala Tupouto'a ia to pule lulu o ako si wanoa ua fa Tonga High School Sports Complex I heni ai Huakapa Meriko pare mea Tonga po His Excellency Liu Wan Min ko ambassador ai ka kai Republika o China ko proseke ni o ku whapaanga loa e pure anga o Republika ka kai o China e to be ko China a shared future pe mo pure anga Tonga kono Tonga I go ia o ni ko ka wala mai ka ta ko Institute of Architectural Design pe mo e shuyu yang ina kono dona hanga o supervisor ko ia ai langa ko ni me ko e Kauta ko e may Beijing ko Institute of Architectural Design Company pa mo Shenyang Engineering Supervision and Consultation ko kauta na fai ko ai langa ko Jiangsu Yangyu Construction Group Company Limited ai ko kauta sai na na tu ko ya de kai ko ya mi anta ko mi tu ai de kai mi vai ola motu a ke fo ko ya ai tu ko ya fu fare a no design mo ai fa ko ia ai ko ngai pe no lo le be me o lunga kilalo o ku wanisi ko to ai be be ki ngai ta fa ki ko ia ngi ta fa ko hang ki mo la ka bulu ngi ka fa ki tawa ai ko papa ko ia wanis ko do ko fa ko de ka ki ai ye ne tu be va ni hinna le va ai to nga ko ia o fare e ko video ko ni o vai ta fa ku be ko Tonga High School Sports Complex e ko tu ko ia ni ta mini ko I fine I plus ko ia a pe ko mi lo pe ko Golden Jubilee Brass Band una onda ko ko ia ai formate I ta mini e be mai pak ke le be ko fa no fo ka aru ko la mali ko ia de ongo ia long ka to nga I fai ko ia o por kana ko ia o ho wani ki vai fe lo ki acknowledge ka tanki me ngai fu no mori na hen ko ia honi ki le pe fo ki tam ta o ngai langa ko ia I ta fa ki pe ko ia o fare ko ni I muy be fo ki fare ko ia mala ki tu wa mala netball mala tenisi ai ka ngai no fo anga fo o ko ia na to langa ai ko fare ia to noa o tu ko ia o hanga ki hala va ko ro ko ka fa ngongo na ia I he ta mini
na una fai e tamini ko u fare ke ko e vai vai u si ke ma ko ki ai ka ko e fa no na fo ka ko ia i te wa ke fa da ko ni e ko le ka e tu be me ka mata na o heni ka nga o e saina ko na fai ko ia la nga ko ma for ben mo na dolo ko mata ke ka Tonga ko ia o e ahoni ka ma na ke toki ka mai e programani ko e hoko ko ia o e programa ko himi uloki ko e mafta o e uloafia ko e mata polilahi e pero lo Tonga ko e la ko ia o e Puerto Rico palestini ko ia o e kauta matu ama ka faiako ko e Parents and Teachers Association at Tonga High School ko saro tesisfa Lotu ka matame palestini ko ia ko silio ma kauta ka ko situku e bak malunga Tonga ko e ko situku nge be ko saro te ko pa kauta ta fike mafi ta u kolosi ke programa betu tai vai falang lagi me agi no me anga. As we marvel in his creation, may we acknowledge the presence of the Father, the Son, and the Holy Spirit in our midst. And may all the glory of the works that we will witness commissioned today be his. With respect and acknowledgement of the sixth monarch and reigning sovereign, King Tupouto'a VI, beloved Queen Tupouto'a, with great respect, may I seek grace, Ulukalala, for today's proceedings to commence. With great respect for the presence of their Highnesses Crown Prince Tupouto'a Ulukalala and Princess Sinaitakala, and members of the royal family, Lord Vaya, and the nobles of the realm, Honorable Prime Minister and Ministers of Education, Huakava Meiriku, and members of Cabinet, Honorable Speaker of the Legislative Assembly and our people's representatives, Ambassador Louis Wemin, and the diplomatic corps, CEOs, and our beloved educational leaders for all systems, Tonga High School, ex-students, students, ladies and gentlemen, may I ask that we join together in acknowledging the Almighty with a prayer. And can I ask Mafita Uluafi to read the first hymn of today? Fulfulahim ki kamata ke tau katoa ngai hoatan him te au hongo ful mawha taha wha katak mo mea ke tau hio. Ei koe ofa au koe mo ana loloto pea ngalo hifu ki ai e ngahi a ngahala pea ko ufi e kovi kotoa pe.
Ves pāsi. I vai hoksino. Pia vai mo loto. E pau e tauran. Hok lau mari e hol. Pia o ngoi o ilo. Ai ofa tai ngata. Bible reading, may we welcome the chairperson of the PTA, Salote Sisifa. Ko e whalafola o lau i ngā anga e pongpongi ni, e raki lau i he lea whātonga, pia hoko atu i he lea whāpiltānia. Loma wahe taha ua, ves uraki pia moeua, pia peona whalea. Ko ia o ko wenginaki atu ka inga, i e whunga ngāhi whai manawa o wha ai o tua, ke mō ata ngāhi sino o mō tolu koe whei lau lau, ke mō ui, ke tapu ke o tua, ke whakahoi fua ki a te ia, koe whakaloto ho o mō whai e lotu. Pia ke oua na mō tuku, ke whakaangata tau ki mō tolu ki he māma koe ni, kai tuku, ke whai ai pē ho mō liliu, he whakafo ho mō atamai, he mō siwi ho mō ilo, pe koe hā ai whinangalo oi o tua, ai mea o kulelei, ai mea tene hoi fua ai mea o hauhaua. Our text for this morning is taken from Romans chapter 12, verses 1 and 2, and it reads, Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, his good, pleasing, and perfect will. Amen. May we remain seated for the opening prayer. We invite Reverend Fekemafi, Dr. Fekemafi, to lead us with a prayer. Apasia ke o tua pe ku korbe ke u tapuan ke he tama Prince Kalaudi boto Ulukalala sina itaka ona Fale ko franga mo ka matapure pe kor ke fo mal ngai fo tap kakat kamata ke fe angani ka fai tau lotu. A prayer this morning I will not be preaching, and so be happy, we will not have a sermon this morning, but I want to share two stories with you. First, it was Albert Einstein. He once said, we live in two worlds. One, no miracles. No miracles. The second world, everything is a miracle. But then we ask, what is a miracle? A miracle is God's way of telling us, you are not alone. You are not alone.
I see that this is Tonga High School indoor stadium. That's very great. Yeah. I believe there will be plenty of miracles in this new indoor stadium. People performing their talents and skills, we will see plenty of miracles in this indoor stadium. The second story is of a child who was sick. He had cancer. His mother was with him all the time, hoping that something will change and her son will live on. But the days goes on and he was dying. One day, the son was asked his mother, "Mom, what is death like?" "Ok fe mate." What is death like? His mother was trying very hard to hold back her tears. And he was quietly praying, "God, give me an answer for my son's question." She was pretending to go into the kitchen to fetch something. When she returned, she had the answer. She said to her son, "Son, remember the day that you were playing with the other kids outside? You were very tired and you were very dirty. You came back and jumped into my bed and you slept." And his son said, "Yes, I remember. But I woke up in my room all clean up." His mother said, "Death is like that. We die. Here we suffer a lot. But when we die and we wake up, it's a happy, happy place called heaven. While you were sleeping, your dad came and his strong arms and carry you to your rooms, and he changes your dress and clean you up. That's it." I believe this stadium, I hope we will see a glimpse of heaven. His mom was talking about heaven. I hope we will see a glimpse of heaven in this huge, beautiful building indoor stadium. Not in the structure, but in the characteristics of people using the stadium. We will see the love, the joy in people using the stadium, and that would be a glimpse of heaven. Paul was talking to the Romans, urging them to give their body as living sacrifices, holy and perfect to the Lord. Yes. In here we are hoping that people who will be using the stadium will be doing the same thing. Just as Jesus sacrificed his life for us, I hope that people will be doing a lot of sacrifices here for the sake of other people, giving their skill, sharing their talents, their thoughts, their ideas. And with that, we have a glimpse of heaven among us. Our prayer, I'm asking you to repeat after me. And this is part of our prayer, in Tongan and then in English. Please repeat after me. Whakawheta sisu. That's not good enough for us, for a great stadium. Again, whakawheta sisu. Whakawheta eik. Ho whakamo'ui au. Ko e ngeia. Mo langlangi ke o ope ia o taingata. In the English, again, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for saving me. for saving me.
The honor and glory. Always be yours. Amen. Ke nau lotu. Mau whakamalo atu e atua. Mau whakamalo atu ho o tuku ke mau inasi he aho mahu inga koeni. Neongo na lahi e ngahi pore mo e ngahi whainga taa. Pea na e hoko peko e misi ahoni. Hongo sia mea mai tama prinis kalau ni snai ta kala mohona fare. Hou eiki o e fonua. Kai mai kainga ko na wongo sia mai mei murina. Ke mata ai ngawe lahi mo kafa ko la. Mau kore ho lau mare man oni. Tapu aki. Ai ngawe anga o e ahoni. Ke langi ia ho hua wha. He ngawe mahu inga ko mau feiani. Eiki ko e mau lotia mo e mau whakawhetai. Ia sisu kalaispe koho alo. Ka koho mau whakamu ui. Amen. Tap ke lau maari e maa oni oni. O kuni a fio ho tau loto ngā. Tap ki he la a Tupouto'a o tu i haa mo ngā. Ene a fio Tupouto'a ko e hau o Tonga. Tap ki he mahina katoa o fotuaki he whangatapu mo e futoa ko ha ngai toke lau. Ai ta ahine kuina na spau. Tap ke pilinis kalau ni, ka koe mua waka o haa maaf. Tama ko pilinis Tupouto'a
Ulukalala, ka koe whakawha lang o e katoa ngani. Tapke tahine Princess Kalauni. Princesi Sinai Takala, tu i matamoana whana kawakilangi tuku aho. Moi Fale o haa mohe o fo. Tapki he eikpale mia o e whonua, hoa kawa mei liku. Kai umaa e kau ho eiki minista, moi kau me mipa whale alea kakato o e whonua. Tapki e kau taki o e ngahe pure anga muri, o mou mea mai he ahoni. Tapki e kau whakafofonga o e ngahi whonua muri. Tapki e ongo tangata eiki whaiwhekau mo haa whakaolunga o Tonga. Tapki a kolo whakaanga mafta uluafi mo haa matarapule. Tap foki e kau taki ngā aue whakawaha pure anga kotoa ko mou mea mai. Tapki e kau helo helo o i kalasi paionia o i ako maolunga o Tonga. Lady Dawicha tuna whila kepa lolo hea tupo niua mo ke lepi po uliwa ati. Mo i kotoa o i kau hou eki kolistu tuku o i ako maalunga o Tonga. Tapki e sea PTA mo i kau taha e mātua mo i kau whai a kohono kotoa. Tapki e kau CEO, kau tare kita, sea poate, kau pure ako, mo i kau whakaafe kotoa pe. Pea kua kore, ke huwhanga atu, he tala malu kakato o e whonua, kai ata mo e whine eiki pure ako, ke whakahoko a lea taritari o e katoa ngani. Koe hā nai hata tau, koe hā ai tuha. O ha fie fia ne tu mo unga. He koe aho o e tue, koe aho o e mawala. He kua papanga eiki ai tahani kātoanga. O tatau mo e hā ai haka i langi kua tau, ai whānau ako o e apiko wha i mata, he liu lalo ai tamapilinis kalauni, Tupouto'a Ulukalala, kai umaa e tahine Princess Kalauni, Princesi nai takala, ka mo mea mai o whakalanglangi ai katoa ngani. O kua whawhawhonga i atu ai eik minista o iako, ka koe eik pale mia o i whonua, Honorable hua kawa mei liku, kai umaa ai pot ngā we ako o i whonua, ano taritari loto honga ia mo oni, mo i koloa ia lahi. Ai feitu una ki e katoa ngani. Whatawange ke kei whai tapu e kina maupe, ai Fale o tupou ke lau i kuonga. Your Royal Highnesses, nobles of the realm, Honourable Prime Minister of Tonga, heads of states, members of the diplomatic corps, esteemed members of regional and international organizations, Tonga High School very own pioneers, Lady Dawicha Tunawhila Kepa, Lolohea Tuponiua, in Kelepi, Poulivaati, and the Tonga High School ex-students, distinguished board chairmen, directors of schools, CEOs, principals, distinguished guests, parents, ladies and gentlemen, boys and girls. I am deeply honored to welcome you all to this auspicious occasion on behalf of the Honourable Minister of Education and Training, Ministry of Education and staff and students of Tonga High School. Your presence today marks the significance that this stadium offers to the nation. This joint venture between the government of Tonga and the People's Republic of China is one to be praised and to be proud of. As a school, we are so blessed and honored that this stadium would give us endless possibilities with all our school activities. We are also aware that on national level, this stadium will elevate the standard of performance for our national sporting events.
For those arriving for the 53rd Pacific Island Forum Leaders Meeting, Malo Lele, we welcome you to the shores of our friendly island and to this momentous occasion today. We sincerely hope that you will enjoy the rest of the program. To our fat. Indeed, it is a day of joy, and let's rejoice. Thank you, Principal. I'd like to invite Tonga High School Golden Jubilee Band to lead us with an item. Thank you. Thank you to the Golden Band of Tonga High School. Now we come to the project overview and handover ceremony. First, I'd like to invite the Ambassador of the Republic of China to Tonga, His Excellency Mr. Liu Wemin, for the overview speech of the Tonga High School Indoor Stadium project. Liu Wemin. Your Honorable Royal Highness Crown Prince Tupouto'a Ulukalala, Your Honorable Prime Minister Huakava Meliku, Honorable Speaker of the Legislative Assembly, Your Honorable Ministers of the Cabinet and CEOs of the ministries, members of the Diplomatic Corps,
Madam Ana Uafa Bekoso, Principal of Tonga High School, teachers, students, and parents of Tonga High School, representatives of the international and regional organizations, distinguished guests, ladies and gentlemen, very good morning to you all. Today I am very pleased to witness the official launching of the indoor stadium of the Tonga High School Complex project. First of all, let me congratulate us, both the Chinese and Tongan sides, for making the mission impossible into mission accomplished. 4 months ahead of the schedule. I think probably is a miracle. Just in time for hosting the PIF leaders meeting, 53rd. But of course with quality as the top priority, following the very good principle of build better now. And I would like to take this opportunity to thank the Prime Minister for your guidance and personal involvement, Ministry of Education for taking the lead to facilitate, Tonga High School for the assistance, and the neighbors of the project for being tolerant and patient enough. Sorry for the noise. And the list goes on. Last but not least, I want to pay tribute to the Chinese contractors of this project, Beijing Institute of Architectural Design Company Limited, Shenyang Engineering Supervision and Consultation Company Limited, and Jiangsu Guangyu Construction Group Company Limited, especially the Chinese workers who have worked so hard to overcome all kinds of difficulties and obstacles with their sweat and wisdom. And I'm so proud of you. I think they deserve a big round of applause. The Tonga High School Complex project is the largest of the undergoing China Aid projects in Tonga. With the investment of about 62 million panga, the total size for the project is 45,726 square meters, with the built-up area of 8,811 square meters. It is composed of the indoor stadium, which covers an area of 4,311 square meters with 19 meters height, one outdoor rugby field spanning 9,632 square meters, along with ancillary facilities, 2 outdoor tennis courts, 4 outdoor netball courts, and ancillary facilities, a renovated outdoor basketball court, a coffee bar, and 2 public washrooms. The whole project is scheduled to be completed in December 2024. Hence, when the idea to host 53rd PIF leaders meeting in this stadium was first raised at the end of last year, frankly, we were a little bit under pressure. But we understood that PIF leaders meeting would be the most important regional conference held in Tonga after 17 years, to which the Tongan government and people attach great importance. And China was quick to accommodate the request and take on the challenges. The indoor stadium was originally designed for sporting events and does not have the functions and conditions to host large conferences. But for 53rd PIF leaders meeting, the Chinese side has specifically designed a comprehensive stage sound reinforcement system, which includes stage monitoring speakers, loudspeaker systems, and a digital mixing console. The stage lighting system comprises electronic zoom spotlights, flat soft lights colored with fixtures, a meeting system with 25 units of encrypted conference speaking system, and 2 sets of wireless handheld devices. Furthermore, 2 side screens
will be installed in addition to the original 2 large screens. Indoor and outdoor flag poles as well as stages are also provided, along with 2,000 square meters of carpet and other temporary facilities and materials which will remain available for Tonga after the meeting and play a positive role in the promotion of work and life of the Tongan people. After the adjustment and improvement, the indoor stadium can host not only sports events but also large-scale celebrations and conferences. We are keen to see the convening of 53rd PIF Leaders Meeting here in a couple of days, but the significance goes far beyond it. After the whole project is completed at the end of this year, we look forward to offering a landmark infrastructure for Tonga High School and the nation at large. Sharing the enthusiasm and joy of Tonga to host 53rd PIF Leaders Meeting, we are proud to see that 20 brand new Great Wall Tank 500 protocol vehicles funded by China have been on the road in a drill. I hope the PIF leaders will enjoy the riding experiences. We are also happy to fund the renovation of the classrooms in Tonga High School, which will serve as the venue for bilateral meetings on the occasion of 53rd PIF Leaders Meeting. Ladies and gentlemen, this year marks the 26th anniversary of the establishment of diplomatic ties between China and Tonga. Over the past 26 years, the two sides have supported and trusted each other and jointly pursued common development. China-Tonga relations have grown from strength to strength and become a model of equal treatment, mutual support, and win-win cooperation between large and small countries. Friends in need are friends indeed. The indoor stadium is a vivid manifestation of our resilient friendship and strong partnership. Last month, the third plenary session of the 20th Central Committee of the Communist Party of China was concluded, adopting an important resolution on further deepening reform comprehensively to advance Chinese modernization. Chinese modernization is not for China alone, but for all developing countries, including Tonga. China stands ready to share with Tonga the new opportunities brought by Chinese modernization, build a closer China-Tonga community with a shared future, and inject new impetus into the cooperation, aiming at sustainable development and enhancement of people's well-being of our two countries. I'm confident that with the joint efforts of our both sides, China-Tonga relations will surely enjoy an even brighter future. I wish 53rd PIF Leaders Meeting a complete success. Thank you very much. Tamoe tama Pilinis Kalauni, Pilisi Tupouto'a Ulukalala. Tamoe tahen prinsesi Sinaitakala. Walangi wau watan kolofang o talamu ai fatapuna. Ya kata kau hufangat. I talakakato o kamatagi kato ngani. Kau hawa tuwege fuafufonga ai whakamatala ngā ue mi he pulea ngā i ngā uen. Iu whamore pe kau tala noa pe heni. Fotu e ako ngā ta hiwa whanga fulma fitu. Howare pe mō fia ngā he loke ako ta ua afe. Pea mauhu ako te niti, ya o Moimoi Fale ako whataimi, ya mauhu ki ai, ya e toko lahi, osi pe ia me te niti. Ya osi atu mo e whahinga, graduate at pe ia me Fale whataimi,
ka e afe mai ai tokoni a sia ina o naulanga e o Fale ako ko ni Huufi he wafe malima pe monu ia ai to tangata o a mai ke ahoni ko face uluakia o tokoni a sia ina pe lava face uluaki kono face wa eni ko Tonga High School Sports Complex ko fu develop mi hala kolo i hala tau fa hau ko maf ko malae wainga malae Sipoti e Tonga High School na fai be e talanga o hono design pe a sign pe a feunga mo e tō mai e COVID pe a whakataputapui e kau afonua pe a longo ai wafe ua fulma wa le Tupouto'a advanced team a siaina ki ngā weni. Pea mau kamata mai e ngā we i ti sema o wafe uowa. Ke osi i ti sema o wafe ua fulma wha. Hange goia ne mou lawe ne mou mea i ne o mai ai kore koe ni o whahoko mai, whaamu ke whahoko ene whataha kautake Pasifiki. Pea nai whae tala noa ki ai, loto le rei ai pureanga si aina, mo kau ngā ue, ke whakawawe ai Fale Mamata'anga Sipoti pe. Pea koe tūkunga eni kua o mai ki ai, koe konga ura ki eni, koe Tonga High School Indoor Stadium, Fale Mamata'anga Sipoti, hea marunga tonga o tauhanga ki ai e ahoni. Hea koe hange ko kulawe ni nei, koe face you wain, face you laki, ai ni wae loki ako, i e toko ni e siaina, pena mahino pe ai e face you wa, koe face you wa ni utau ia e ahoni. Ko ngai ne face you wa, o amanaki, ki e whakangofua he ahoni. Na e whakakato e ngahi ngāwe ko ni, i he whingawe ake e pureanga, o tataki he potungawe ako, pea moe potungawe ngahi ngawe lalahi, potungawe paanga, na e ui e task force ki na whakato ngā weni, pea mau whingawe aki mui kau siaina, pore lahi taha na maua o ki ai, koe i kai ke whetaulaki e mau tala noa. E whakataha na e tonu ke minite tolu noa, kua uia hou ai ua. Pea koe tūkunga ni ko maua o mai ki ai ahoni, na e teu makehe eni, pea whakawawe ki he whakataha e kautaki, ki he forum. Koe tūnga koe o kuiai he taimini, koe teu ia ki he whakataha. Rahire whakataha, te mau whakakato atu, ai ngahi mea ki he malai Sipoti, koe malai Sipoti. Koe ngahi ngā ue, na e whakahoko, e he pure a ngā, i he whingawe aki koe ni, i he koe co-funding en i he pureanga siaina, pe moe pureanga tonga. Koe konga ai pureanga tonga, na mau whakakato ki he ni, na whi mau e taki mai he pureanga e wai, me he mainline ki lotoni. Taki mai moe uhuila, huka ki he switch sport, ai ngā ue, taki mai moe laine whetu taki, he communication, pe a clear moe wheitu koe ni. Mo lawe i pe konga koe ni na e hange wheri haa hufanga e whakatapu. Kana e whaihano whainga e to'o katoa ia, ka e le woro ke whaia e ngāwe. Na e whemau mo e kere topsoil i e square meter e tahamano. Whainga e mo e misa ngāwe e ngā kau ngāwe, ke tō lahita kau ngāwe he ni, koe o mai misi aina. Nā mautu waki, ha kau tonga ke kau mai, kana i toko si au pito, o mahino pe u toko lahe whahinga o wholau, i ngai whainga maare ke, pea moe mahino mai, koe i kai ke fu whetauraki, ai taimi o unau whetutaki ai, pea wai pe kau tonga o ngā o heni, au i kai ke fu toko lahe. Na e, koe konga lahi, o whakamore heni, koe whainga i e pure ngā, ai building permit ai ngofua ke mui ki ai ngā ue koe ni, pia nai whakakakato ia, pia ko
Koe konga ia, lai whakakato e pureanga. Koe konga lahi, hono tute ngahi mea ngā ue, mo nau, ne mai ke ngā ue. Koe ngahi nau lahi, taha heni, koe o mai pe ia mei muri. Uhi nei ke lawa e ngahi kautaha I tonga ni, o whakakakato mai ai lahi ngahi whie mau, nei o mai heni, nei hū mai konga lahi, koe nau ko ni mei muri. Konga nei e ala mau I tonga ni, nei hū pe I tonga ni. Koe konga lahi le waia nei whenga kai pureanga ke whakata ke miiti ai tute pe mo tex pa mohono tukuanga mai mei wafu pe a tukehe ai ngai nau nei fou mai ea. Koe ngā ue kua o kia he ahoni nge kukulaba ni nai koe Tonga High School Indoor Stadium koe konga uluakia koe konga noa ka lawa ai whakataha te mauhoko atu whakakakato ai toinga ke au ke no taimi he ko fo e ka unga ue he no fufuolo ai tonga ni mo whaamu e whaia mo mau foki whamarola he pau ke ngā ue whika waki ko whakakato o lawa ai whareni for the Tongan non-Tongan speakers, I'm sorry I didn't prepare anything, but I'll just summarize this. In 1947, Tonga High School was established. 2000, it was set on fire, so we used the tents and even built up temporary classroom so that we can go in. 2005, the new complex on the northern side, that's Tonga High School. That's phase one of China aid. That they funded phase one and built the classrooms, and this is phase two, the Tonga High School Sports Complex. The indoor stadium that is commissioning today is only part of the whole project. So Tonga and China had worked together in partnership in co-funding this whole project. What we'll see today, we set the building for the meeting. As it was a dream, it seems we can't make it, but at last, this is what the best we can do up to today. So that's what we are witnessing today, is the indoor stadium. After the meeting, we have other things to put in. Whamarola hiatu, e whaingomare, lewa maranga taua. May we continue with handover as in the program, the handover of China aid projects, the coming of Tonga. May I call upon the Honorable Ambassador, Chinese Ambassador, to hand over the check, which is for the renovation of the 10 classrooms in Tonga High School to facilitate the meeting, as well as 20 new vehicles for VVIP, which worth 2 million Tongan pānga. Thank you very much. Atak pio paspasi mai. Koe sieke lahi tahai o koe whakien ki he pureanga, koe hui facilitate e ngā ua koni ki he whakataha for the renovation of Tonga High School classrooms. Koe whake pureanga o koe potunga awe ako. Maro. To bless this milestone project, please welcome Reverend
Dr. Taliai Niumeitolo. Paula ni kita pakai kau ya. Oi Fale, dari kita oi ba ora bangio oi wisina Tonga. Oi kata Royal dari ni Highness, metolo. Crown Prince Tupouto'a Ulukalala and also Princess Naitakala. I've just been informed, ladies and gentlemen, by the manager of the best netball team in the world, the Tala, with the facility available, the girls can come and train here in Tonga. They can come and train here in Tonga, and also they can play a few games here, international games in Tonga. That's another miracle. Hello. Hello, what be more ha fall the only big if I be hello to go far about Palahi. Malanga be a ki he monga, a kone frama opopoen, Kaulawa be for Britannia. The Gospel according to Matthew chapter 6, verses 24 through 27. Everyone then who hears these words of mine and does them will be like a wise man who built his house on the rock. And the rain fell, and the floods came, and the winds blew and beat on that house. But it did not fall, because it had been founded on the rock. And everyone who hears these words of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on the sand. And the rain fell, and the floods came, and the winds blew and beat against that house, and it fell, and great was the fall of it. Ke tau lotu. E ke oku mau manat meri e be ke ground breaking ceremony. Nei lawa hono whailonga e University Whawhanua. Ia mea mai ki hene e tama PNC, e tahine princesi. Tupouto'a Ulukalala, Snaitakala. Ia mea e pare mia, ka o maa, ka o whawhawhonga e ot muri. Na mau ia e whiawhiko ia, mo mawhi tā e uluwafi. Ke he atua e tala o e hauani. Ma whawhitai, na mautupu pe he whanua, na ia e kakai, na e poto, he langa. Ko hai koa une fie tali ke uia, ko tangata, pe ko hawhi fine, na i kai ke poto he langa. I kai ke hata pe, ma whaam ko toa pe, ke ui ki mautolu, ko e kakai poto. And I whai pe tu pō, I pō ono, ai langa ko ia, ko langa ia ai poto. Te ak mau whawhita. Pla ko I whia bea e tamatu I, king tu pō ono. Tā hene kui ni nanas pau, mo Tonga, alo eki. Ma whaambe ke langa poto. Ko ia pēna e, tatake ak mautolu e he tangata ik whai whekau. E hā be o wau o whai heni. Ke he be ke whakahoi fua. Ke he be ke maoni oni. Ke he be ke mo ui. Te tau pe ia pe koe whanau mo e teu. Pe koe kau whai a ko mo kau poupou. Ke he beke maani oni. Ke he beke whakahoi fua. Ke he beke mo ui. Ego mau whamalo lahi atu. Mo ni be tanai whai whikau hoko mana be a Tonga. O kai ko hao mau fu ngā ue lahi. Pe ko hao mau fu lotu lahi. O ke ofa be whanua ko Tonga.
Ka be mau toko atu e nao koe ni. Au toi be ke whamao po opu, pa ke au sialanga, whamalo atu e Pu'upule'anga koe. People's Republic of China. Koe ke toi lau e lanu, mai lea, moi tui. Lau e ofa. Lau e whei lau. E mau fie ai, malo e mana. Hua whapeho alo, ka lai iska mau whama ui. Amen. Now we've come to the moment. Ribbon cutting, unveiling of the plaque, and viewing of the China Aid Project. May we humbly invite the Royal Highnesses, guest of honor, for this. Let us all applaud. Tampini sekarang ni Tupouto'a Ulukalala, Princess Handover, kita tara ai maka whamanatu o e ahoni. Me bega no whamanuka ko ia iri pine. Me be whanawa ko ai unau, puka here ko si, ko ni ko me matamake whamanuka. Toi mini te tolu ke ufrumaua, ko ni la vaia. Guests are invited to the viewing of the project. Me ate tamini ki he huanga ko e kilo toke tatara al maka. Vai lunga i me kumana ko e hori. Si toke woki he maka. Tonga School Indoor Stadium. Wawa he tama prinis karani. Ulukalala Tupouto'a e ato Bleru no Woa Koswanoa Wafa. Tonga High School Sports Complex. In the presence of Honorable Wakawameriku Prime Minister of Tonga and His Excellency Mr. Liu Wanmin, Ambassador, People's Republic of China to Tonga. A co-funded project by the government of the People's Republic of China, China Aid shared future with the government of Tonga. Asko ia ai makago e whamanatu ia o e aoni. Ia koe huanga bifo kia kiloto ki he Fale Mamata'anga Sipoti ai akumarunga o Tonga. Ngai ka lawe ko ia nirai a 1 min. A whakahokoangi nowe mai tau ko si pe lava o whawawe i moliriu. Ai Fale Mamata'anga Sipoti ki te lava o whaia i a conference. Ne liriwa e panani whakataimi o ngā we whawawawe mai. E kau taharanga koe me siaina o liriu. Ai Fale i to unga koe ai he ahoni. Ai a whamatara ko i a koe mita. Rahi au bitone na wanga o liliu ko ki ai foto ba mangai mea whauhila ki loto. Foto ba mangai microphone whainga ko cordless. Ei me roki i whai mea ngā we ko i bebe whatako ni. E a whamatara ko ia a 1 mina ne mea i e osko ia. Ai ka dong ko ni pia e liliu ki e Fale Mamata'anga Sipoti ka e tukua be unau he ni. Ke malawa ke whae ngai kātoanga i heni bebe po ki te whae mau ngai konferensi. O whakako i he whare koni. Ai koe konga po keni, koe ranga po kātoa e ono ua miliona. Ai koe po kātoa ko i o e complex ko ni square mita e whamano. Ni mahu ki mea ua noa. Pero mau kupu, koe square mita. E waruake ni mai au tātaha
kage ni tu ko ya kana wa kai ni shofi wakakata ko ya mala ka pulu itu be mo ki mala teni se ua ai itu dapat mai aki mala ka pulu be ko ki mala basketball itu memang Fale ke foi a ngawe kai ni tu ko ye ta mini ko to ko ni na sai na ko komanato ki ta oni ta wa no va diplomatica ko ya Repubblica sai na pe mo Tonga ni ne ko va ko ni ka ko ni ko pa ya ai ko ya ki lo to kai tu ko ya ko nge be di kai ko ki ai ko Fale mo at sport ko I atere ngai no anga ta kai ko ya o lo ma pe be ho ki lalo tu ai ko ya mo screen la ma e o ko so tu pe ko ta hai ka ba ko ye ada ko lo to ma be ta ha ki ma ya ko lo ke na we aki ya I pa ko ne ko ni si I tu a ko tu ma pu ka ta ma lu ko ko no e ta ma lu ko ka ko ya ki e ka to ma be ma tu ma fu ma ke e wa e be fu ka pu na to ma me fu ka o e api ako que fosse na ko te ka mas hoga pa da ka ko tu oni ka pa ko ki mala ka polo ka na be me per ma tu o lo abito ai ne asko ya ai tu ai pa pa de va kai ko ki ai Fale e ko nga ko para que ka ta lunga mo te mai ko ko tai me ta o programa ai ko tu a ka mala te o se e o wa ko ni ko ho pa que ta o ngai ta lunga Para que kau fai ako, te mai tau ta lunga. O tu e tu e tai ni ma pe nga we ahoni. Kau nga we kau sai na be fok na o rei ba be hange fo mata ko ia high school ko ni nai ne tu ka kau nga Tonga. Ka ko u be pa pare mai tu taki. Mai wa ta ko na be minite to no ko alwe ho wa ua. O be ko e tu taki dia mahalo na e be mo na do kau nga we Tonga ka ko ba ta la. Mo na dolo I sene ko wa ko na nga ko ya o ko pa ko ya ka ko mai be ko ya ngai tu ngai ta pa ko to o na nga o to nga I u ta pa ki ko to nga I mo ko ko tu ko nga mo in ko ya ki Fale pa ne ko ta ko ya e pa ta o ya ta ni ne to lu ko mai ma nai ni o ko ole le ko ia ai pa ko ni tau la mono ai ia ho ni ko konga rugby ia o konga hono ua ko la ko ia o abia ko ni ko ia ni mofia ki ta ua ko ta ko ia ai ta ki ta ko exterior ko mofia ko ia pare bene ai no ko tenga ki ona ko ia pare pa tai ni o se deve vai ngani ia ai kai ho mai to ko ni ko ia sai na mai rala po ko ia o Fale o Huufi ia I wa fe mani ma kai to ne ko nga hono wa no toro mai ko ia tu ke ngai programa ke he pura ngai tai ko ia ke diri wa ko nga ko ni ke ka wa mo sport pasuki to mai me ko viti ne ko ni o ta wa au ki ko nga wa ko nga hono wa ai ko Fale mo mata Sipoti ku khava ko e ahni ko dong ko le ne ti ngai fitu ko to mo me mai nei ki wal ku to ni ma pa be ho ki am motor me ma ko live stream me bro come ven ka ko wa kai ko ke Fale en fra ko ofa au pito ko ia ngai ko sa ki o lunga ku al mo a fi ko ka me abe ku te aki alo to mo ata au pito ai Fale ka to e ka o ba ai na wi lo to ta me ni ko fai da ma kai me o longa wi longa ma longa ko ia a Fale I loto ai we na so ko mi ta hiwa a ma longa ko ia ki ato me he Fale ki o Fale pa da ke me mo ke tambare mia ke tama blinis ka ni
Bebe mo magau ngau ko me sia ina na mau be oronga. Inga ita ba ko to ko ia. Ka koroto. O tata do bebe mo e para spot ko ia. I atere. Lo do tu me full screen ko ia tai mini. Na ro dong hulu nga hai me ilo ke me ke ka kafe. Ko ilonga ai lahi ka bito ko e Fale loto. Ina ha mai ngari to ko si abito kina do lu ya. Ke fulai ko ia mana ko ia. Fa nga spot ia iloto. Kage nga be ko e ko ia 1 minute nai a new 1 minute. Abe ko e tau hi be ngai na ora ko no fa ke diri fa tai mi ko ni ko ni si. Ke lava be a Fale no kai ko mata spot ya ta be nga spot fa loto. Kako e ata ke Tonga mo ngai mea e po hauko o me de fogai fitu aba me Ko rea tu ke whana wako tonga hai po mu aho. kako ke fa be fogai ai i loto ka o da me ka ko sutuku ko a ni ka fa ko ia na ka he ka we i tele kita po fitu ko ia ka da mo ia mama ni e pasiki ka ko mu Tonga pa fonga Fale malo me sa malo but na mo i tok ta sai pe kala ka mai ka ai ka me am pasto ke Tonga ki sai na prikatia utat la mai ke makamai de o a Bebo ki kong ko ne mana ka brugo stu wa mai no pa ko ye ta parking ko to ai honi ka ka tau wa kai i da pa pe ni ha tau sio ko ia ai va be no we i mai langa ko ia i ko re ko i me buranga ke na wanga o hoko Ani liu ko ne fal mamata Sipoti ke fai conference e ko no ve ma be da ko si Tonga Ulukalala toa e o se ti sema o tauni ai ko face you ai o to ko ni ba sai na wa da mai abia ko fe mo mai no 1 million na ko le mai ni Kita vivia kada sai nang mai no ka ta la ta han ko ha ko mai Tonga ni o si ta o fu ma fitu na fai ko mo ai a ko ta e fora mo Tonga ni ka ko ni ko ha ko mai ki Tonga ni ba fai e fare ko ni ka ko ko e ki ai no si ofi ana wa kai ga toa e la mo ko to be fu ha ko i heni e ka Tonga e be ko ma runga Tonga fa da mo pure anga Aku ingin naik kimu, aku ia berbaya no. Pemenuka di sini macam aku ia maka naik fuakia ibu yang kita tahu lagi yang pasal saya asyik ke. Rumah motola, memang Tonga kilu, tolmano kiba pe tolngea utato. Kenai pamore yang kalau lele ibu ia Eropa kalau malu Tonga engawe aki wadah kau ni. Dia bagi ngai ada VVIP wanoa ngawe aki ai kau tak ko ia ngai pure ngai lo ngai wataha ko e po me kau fi na ke ni fi Tupouto'a vai fi yang man kita mempunyai Ulukalala Australia ai aku pagi ai formaiti ai aku grupo ta longa me aku Tonga bebe poki ta longa pasai na me fana wako le pasai na ko ya Tonga yo ki fai le ai le da boni per mia ka ko ni sa ko me ko ngawe ko ka ba me ko de vai ai hiva me ka ko Tonga ele ko malo
tare ta ko mo ya ko him to ko bisi la so vale ni ko e da mo la fine ya ai via ko e cresce va e palestini o i consigli ma ta guerra o tutto ba ma lo Tonga va di canto che ta che ma fi e come kai ai ta meni e fuoro ko ya ai ko i lo donna che me ai che tu che ai tu ko e ba mo va kai che come dara ko dai tu mai nga wela ko ya no ka wa ya ai o me pare la i lotto bebe porque ngai microphone ange tu ko ngai le uta me ai pare le ko ya Tonga na wanga ko wa ya ko to e ke ke foto ko tai me ko ko me mai ai prince ka ni me princess ka ni i ai ka kino to be ka o pa pe na ke mama ta to be e na wela ko ni o ko ko ya i tai me ni ko ya ko ta o Porque que está foque que porque tá ok. Aí agora que tentar ver porque nem que cagato aí fo. Aí kau kabe ko na me anga. Ai mama ko to ko kau kabe o. Na wa ko ki lo to. Kago lahi ko ya eria. Hao. Penis kalau ni aku tu ibawau. Uhi. Kol franga. Pamermore. Kai frata mo mo pangai. Kai o mai ki tunga fini matu ako ni ke fai ha fia. Oi ko me mai tamsi. Kalang lagi. Oi api ko ni na tu longono api ya. Frafeta ina ya koloa. Ai rika kia e mai moa. Oi ahon. Ko albe Tonga. Ko ngawe mai moa ko ya. Mo atu. Kafe ai fa kafe angai. Ko lahi pe mauri fa pa langi. Kore whanawako, Tonga high school. I whakahoko atu. Ai whakameite o aho. Maro. Whakameite ai whanahoko Tonga. No. Te un angat ori. Te besa kakana me bebo ki. Te no o ko e kakana ngome. Ai waka e ua. Waka tolu toni maka o taurunga.
Pamarawat ke pure ako, i te mai e tau kamai te rugby. Le ui pe apia konia ko live stream and broadcasting. Yo no Huufi Fale Mamata'anga Sipoti. Na uraka mai. Ako malunga Tonga. Na usi tu atu ok tika pe ya. Koe ahoni ko siaina ko tau kāinga. Na ko maurea whakasiaina. Koe mahu inga ai wā pe tahui aki. Kau tu fia ai ambassador Tonga ki siaina. Maurawa pe ore whakasiaina i Tongani. Nei turi ai Inspirational ki utahanga koe lau ai whaifakau. Ko hui kai hoko atu. Ai Tonga High School. Makono pou mama koe kihere rei taha. Na koe tuku muri ene ai parei mea. O mene komunista ke hiki pia Tonga High. Kihe rei taha he mea hono kato. Ako, wa weni ke malai Sipoti. Au mau whaftae. Koe koe kāinga si aina. Una wafe mai. Wha ue ai amanako ia. Whainga maari e koe ni. Tuku mua ke ki tuka whine mātua, moe mātua koe ni mehe. Ako mārunga Tonga, ke nau whakahoko atu hata o lunga. Ia moe ihe rea whakasi aina. Maro.
koe kakalahi ngoa. Your Royal Whanau ako. Highnesses, as we come E rea pakasiaina e ko malunga closing of tonga. this occasion, may this tone, humble, grateful, and romantic from the Tonga High School Chinese language students set the tone for the day. All good things come with acknowledgement. May I invite the Prime Minister of Tonga and Minister of Education and Training, Honorable Huakava Meriko, for the closing remarks. Tamo to mafi. Tamo falang langi, tamo ini sekarang ni. Tupouto'a Ulukalala, kama princess Sinaitaka. Tapu heni ka kolfranga. Tapu kia vaya ka maho eki. Tapu heni ki Mr. Lee Wei Min, ka ma ka fafonga, ngai fonua ki muri tongani. Kada makehen ka tau ai ka utatu ka ma e tau kau fafonga ki muri. O nau mea whatahain mo tau tolu i he hoataan. Tapu heni ki a tokta wheke mafi, Palestini o ako tutuku, ka uma ka paionia mo ako tutuku kotoa pe. Tapu heni ka salot sisfa, ka uma foke, ngai mātua mo ka whai ako kotoa he PTA. Tapu heni ka tokta Saya Piukala, Regional Director e WMO, ai WHO. Tapu heni ki he Toon paremia ka uma e hoe ki Minister Kabineti. Tapu heni ki he kauwhafonga Fale area. Tapu ki he Secretary Pule, Paula ka uma e kau CEO. Tapu heni ka tokta ngong kio ka uma e kau sea ngahi kau taha pureanga. Tapu heni ka ki motol kotoa pe mo mea heni. Ka uma foki e tau whanau ako. O ko kore pe ke hufanga he whatap kakato o whanua boi lotu. Kai tongi ai whatongiani, ko i koe aho mo ono malu. Koe aho whakahistoria ini. I tau whataha mai ke whakailonga i a lava o langa, o stadium o ak malunga tonga. O meite aho mau loto tuani, e haka he lango tau koe uhi, koe mea mai tama peninis ka ni, pamwe tahine prinsesi. O whalanglangi ai ki ngā weni. Koe ngā wen foki nai whakatamua ke toki osi ki ti sema. Hake koe nai mea tuaki e ambastoa si aina. Ka i he whemau ke ngā oia ke whetuu. O wheunga ke whai ai e whakataha e kautaki o Pasifiki. Le whai ai e whengā oia ki mo e kautaha la ngā. Tātau te whito ki he ambastoa koe ni o si aina. O lawa ai. Ai langa koe au tau mātaa he aho ni. Kol whaanga. I kai kua whaasisi ho pangai, ka tupe mua ke hawat mua ki whamalo hen. I pun ngau ako, ofisi ambastoa si aina. Kau tahala ngā, mue nau kau ngā we, ngai bisnis e pulea ngā. He ngā we oski a verenga, o ne whatataha i mai ki tau tolu, he aho whakakoloa koin. Koe ngā we ni le nahi hono ngai pole, pole whakapaanga, pole whakangā ue, whakateknikale, whakapolitikale, ka nei kai mōre ai tau mua, kai whahoko pēa ngā ue i he loto la, whengau eki le rei, u whetroni aki, pēa ko tau mātā tonu ai, ahono ola le rei i he ahoni. Tau whawheta i pē ko tau whanua, pēa ko hāsino mai ai misini. A misi ki a Fale, ke le whatupulaki mo tanu pou, a ngahi tale niti o tau whanau. A misi ki a Fale tene whakalotalahi mo ako iai aianga, whaakata ki, pia Moimoi lei. Koe ahoni, koe aholahi. E hirianga e ta au e mou ngā whi tsunami, mo e mahak whakaauha. Ko whakaola me langi, ke whahoko ai a whakataha no nimango fulu mātolu, a kautaki o tahi saute. Paka whakahoko mai ia ki he whareni. Ko whaanga koe whareni o ki kai ngata pe koe whare ke whai ai a whakamalo i sino, mo e miri sino. Kai toi hoko ai pe koe whare,
Ke whanga ke a taime hoko ai hata whawhata maki whakai natula. E lava le rei pe ai lau tohi Nuku'alofa. Ako maalunga Tonga, ako toka mua mata aho. Kau mai kolisi kuitsa lo te ke na unga mai ki Fale. O kei tupia Tonga mo ne finanga. Ko haata me ia ke le pole ai e whai ka wei koula. He nai mamahi e whatongiani ke lava. Le tau he ngahi wā whingawe aki, ko uhipe ko tau mua, ngau e fispis mua. He ko hai ia nai tā e loto, ke li oa mai whonua, pe tok fungani aki, ai tala mahea o e ta whakapa. O kore atu e mua ke whahoko atu ai toinga, o whahoa I he rea whapapalangi. Your Royal Highnesses, Excellencies, ladies and gentlemen, today is a historic day, not just for Tonga High School, but for Tonga. It is therefore with immense pride and gratitude that I stand here today as a witness to this magnificent indoor stadium. This day marks the realization of a dream that was not easily realized, a dream filled by the vision of a healthier and more educated Tonga, a dream that is now a symbol of our collective perseverance, determination, and dedication. The Tonga High School Indoor Stadium is more than just a building. It is a beacon of hope and progress that represents our commitment to the health and well-being of our people. Yes, sports like netball, volleyball, basketball will be played in this stadium. But sports are not merely games. They are powerful tools that teach discipline, boost mental health, foster teamwork, and build character. Here within these walls, our children and their children will not only develop their physical abilities, but also learn important life lessons that will serve them well in the classrooms and beyond the field of play. The journey to this day was not without challenges. It was not easy to bring this vision to life. We faced obstacles, financial, technical, logistical, political, and yes, a very restricted timeline. But each hurdle only strengthened and fortified our resolve. Today, Your Royal Highness, this stadium is indeed a testament that when we come together with a common purpose, work hard and in unity, we can overcome any challenge. It is my sincere hope that this stadium be a place where dreams come true, where our youth are empowered to reach their full potential, and where the values of health, education, and perseverance are celebrated every day. Your Royal Highness, this stadium can also be an evacuation center for Tonga High School, Nuku'alofa TMS, Mamata'anga Kindergarten, and also Queen Charlotte College. May I take this opportunity to thank the government and the People's Republic of China for funding this phase 2 of the Tonga High School development. Certainly look forward to phase 3 of the Tonga High School development. From the 26th to the 30th of August, the Tonga High School Indoor Stadium will host, for the 4th time in the nation's history, and 17 years since the last time, prominent and renowned leaders of the Blue Continent and our brothers and sisters from the Pacific, who will visit our shores to once again meet and talanoa on matters concerning our Oceania. Kolfa ko fatonga ai ko lava, kai luvat ke apiak malunga Tonga. O kai ngata pe he fa nau fa mata, ka ke katoa ka hau o fonua. Ka he ui ke ka hoko mai tau te atu ke tanga tu mai hakau tangata, ke tanga tu mai ke tola. Ke tau taria e tu tamai e kau taki ho tau o Sen Pasifiki. He koe koloa ia ma ho tau kuonga. Pa moe tu loa ai whare whakatahangani. Koe whakailonga, koe whengau aki lerei, koe wheweito kai aki. Kolo whakahanga mo matka e uruafi.
Ko lawa I whai whatongia, ka wawhea atu, me he kulongo kakai, he kulongo kakai. Ko whakatua se re, ko mau mea tahi, he io, he a he. Ko tau whatongia, ko tari angi pe, tua whai. Tonga High School students will be led by the band for our farewell item. Thank you. Oh
The vote of thanks will be delivered by Mr. Iskerioko, CEO for Education and Training, followed by the closing hymn, Tonga High School Head Girl for 2024, Bisila Sovaleni, and benediction by Reverend Dr. Fekemafi. Ta moe whawhalangilangi e aho, tama Prince Kalauni, Minister Tupouto'a Ulukalala, ta watu Princesi Sinaitakala, ta molot vaya moe ho i ke whonua, ta moe i pare miaga mai ho i Minister, e kau whawhonga muri o tau kauhe katoa ngani, kolwhanga, hawhakie whatapuni kau ufangatu, talaka kato ko hake katoa ngani. Nung mua ke uwhenga maari ke uwhahoko e whamaro e katoa ngani. Kau whawhitai he tui e ngahi tui. Ono taula mai e tau whononga ka tau wau mai e katoanga ko ngā uraki o ngā weni. Ako hono tāpua ki. Mono whangofua whare mamata Sipoti ako marunga tonga. Ko pēs fo o ia ki historia o ako angani. Hoko ato i ngā we ke konga hono wā. E tokoni, ai puranga sia ina, i hono langa hake, o e api a koni. Kou whafo ngai, i e whakahoani, e minister e a kou mok ngā we, kau ngā we, Palestini e ako tutuku, mo e kau me mipa, Palestini e PTA, mo e kau tau whanau, pure ako, kau mai, kau whaiaku, mafta uruafi, mo e whanau ako, ai mau whawhitai he loto honga ia tama Pilinisti Tupouto'a Ulukalala. I o lau maari e rei ka tau kau whakataha he o wau o e aho ni i ono whakata ai whare mamata Sipoti ai ako maarunga i hoa tāni. O mau kroa ia pe koe tāpuaki i ako angani ai kei kapa mai a whare lahi i e mai moa ola ai kalofiama le mofisi me whangatapu. O kulau kau ai ako lolo tonga, pea mau lau pisi eiki e ahoni. O whakatonua hau mau e hala, pea mau lau kau ai i o mea heni me tau mua. Pamaro lahi ke eik pare mia o Tonga, mo i ho eik minister kabineti mo i pureanga Tonga. I hono whakawhi i mai whainga maari eni i whai mata. E mau fie whewhine ai, pea mau fie tangata, i a kororo tonga. Ukai ngata ai, kau whetaki nima pureanga tonga, mo pureanga siaina, i ono whakapanga ngā weni. Mo toi mea mai e ahoni, koi kolo ai a ke katoa ngani. Ahoni ko whaki mai nau nauni, i a koa ngā, whawhitai mau koloa. Koi tahai koloa mahu inga, ke mau ngā we aki, mo tauhi, ke holoi tō tangata, a ene whakaholo si o anga. Special thank you to His Excellency Liu Weimin, the Chinese ambassador to Tonga, and the people of China for co-funding this project through the management agency, the International Economic Cooperation, the Ministry of Commerce of the People's Republic of China. Tonga High School students and teachers are blessed with this facility, with international standard to broaden their academic development and their extracurricular capabilities. Without your kind donation, we wouldn't witness such a beautiful stadium today. Malolai. Also relaying thank you from the government for the contribution of 20 vehicles for the Pacific Island Forum Leaders Meeting, as well as financing the Tonga High School 10 Tonga High School classrooms to facilitate the meeting. Thank you very much. A big malo au pito to the consortium of Beijing Institute
of Architectural Design Company Limited and the Shenyang Engineering Supervision and Consultation Company Limited for designing and the supervision of this project. Your commitment to the role and the quality of work to the expected quality. Not forgetting the Zhengzhou Guangyu Construction Group, the contractor for this project. Thanks for your dedication and your willingness to speed up the work on the indoor stadium to allow the upcoming Pacific Island Forum Leaders meeting. Thank you. To the members of our diplomatic corps, thank you very much for the effort to attend today's occasion. Thank you. Whaiwhikau tariai, toke tā tariai ni mei tolu, whaiwhikau toke tā whekemafi. Whamarola hi atu, o moloto lerei whakakato, a e o au lotu, mo i tā puaki, o ngā ua ngāni a honi. E kau whafonga wharearea, kau taki ngā aue, ngahi ngā ue a ngā, a tau i he pureanga, mo i kai whakapureanga, o tau te fua he kātoa ngani. Maro e lolo ngahi whatongia, a tau kau whataha e honi. E mātā, a ngā ue maongo ngani. Ki ngahi potu ngā ue a pureanga, na mau whenga ue aki lahi, ki he ngā weni. I potu ngā ue ngahi ngā ue lalahi, potu ngā ue paanga, pia moe meide, wa maro lahi he whenga ue aki na tau whakahoko, o tau ausia i a tūnga koe ni. I ngahi kup whikawaki kotoa ni tau whenga ue aki whakata, i ausia i ngā ue he tūnga koe ni. Tonga Power, TCC, TG Shell, Electric Commission, Infentrix Electricity, Helu, Electrical Company, Tonga Water Board, Public Health, the Police, Fire Department, Ministry of Land. Whamore more atu ka kua tō hata, mālo fie umataha ki whatongiani, watu kau ngā whamoni ai he ahoni, he whaharosi o anga e ngā weni. E ngahi hoa ngā ue kotoa, mālo taria ngahi whatangi atu. Pureako, kau mai kau whaiako, whana wako, mālo whakakato tau ngahi whatongia ki ahoni. Manatui ko tau koloa en, ki toka ngai pia malu, e puke puke tūnga mārunga kui ai. Mua taha ko lā kai whakamāroni, mālo au pito. Whatawanga ki kei o miiwi, keresi, e whakakato ake ngahi whatongia, o hau mi mua, tua watu. Ko wholofola himi e whakaosi aki e kātoanga e ahoni. Ko himi ni mange au ni mango fulu mā walu, ni me ni mā walu, mō kātake meha ki o runga. Ai kautau ai o tua, whaitangane, ai ho mou mahafu mua, whaitangane, tau o owa whiongofua, whaitangane, toi si i te mou i kuna. Whaitangane, loto toa, he toi si te mou i kuna noa. Ko e tau ma ai o tua, whaitangane, ko e tau ke mauwhonua, whaitangane, he liena i ho tua, whaitangane, pala taisi pe mei mua. Whaitangane, loto toa, he toi si te mo'i kuna noa. Amen.
Pea koe keresi o tau eiki ko sisu kalaisi. O whalahi ai o tua koe tau tamai. Pea moe whiohi o e lau maare maa oni. No fo mua mo ki mau tolu ko toa pe. Moe ngāu e mahu inga o e ahoni. He ahoni pea oa nā hiri. Kai whai pe o tai ngata. Amen. Live stream and broadcasting. Me Tonga kono Please Huufi remain o standing. Mamata'anga Sipoti ko ia But I'd like to ask Tonga e hoko ko no ngau aki ke whai e konferenisia kautaki nga whunua e pasu ki Pacific Islands Forum kamata ko ia i hoi ke kahau. Malo. Konga ruaki ni konga honua o Tupouto'a to nga mara e pulu nga mara Sipoti ke ko ia i programa ko ni pe proseki ko Tonga High School Sports Complex ki Tisema o e tauni. O tauni au lele ato. Ai, wa ko whanongi a whani me e broadcasting ke te kupe me mai ke re te ome te ho ki live stream ko e broadcasting o whanongi a ko ia ki a honi website ea ar pate kisina Filia paea mesa ke whahmo ki oa fotare rute fua May I humbly request the ko sa asto waka please can you momea for refreshment? All invited guests, VIPs, can you please proceed to Tonga High School Hall to your left for refreshment? Tonga High School students and teachers, can you please remain here? Tonga High School ex-students are providing lunch for you. So if you leave the tent, you will not have anything to Manongi pea e lau